Аԥснахақәиҭ рамҩа инанылоз еиҿкааз аҳәынҭқарратә аҳазалхратә еилакысынтәа ҩажәибжьба шықәса хыҵуеит. Иара еиднакылоз арԥарцәа зқьи шәиԥшьынҩажәаҩа шықәсазы абџьар шьҭыхны ақырҭуа мпыҵахалаҩ иҿагылеит аԥсадгьыл ахьчаразы. 27 лет назад, 27 сентября, был создан Государственный таможенный комитет. Ну и буквально через 2 года после этого, в этот же день, сумели освободить столицу нашей Родины от врага. Кроме того, буквально через несколько дней была добыта победа, такой неравной схватки, и в числе тех, кто дрался за свободу Апсны, были и представители Государственного таможенного комитета. Иахьагьы ҳазалхратә еилакаҟны аус руеит аибашьра ветеранцәа. Дара ирывагылоуп аҿар. Аԥсны Ахадара Аулҳаџьымба зегьы дрыдныҳәало рџьабаа ахәҳаракны ишьеит. Иазгәеиҭеит зқьи шәиԥшьынҩажәаха шықәса рышьҭахьгьы Аԥсны иқырҭтәылеи рҳәаа ахьчараҿы ирылдыршаз шмаҷым аҳазалхыҩцәа. Аҳазалхырҭатә структура иалахәыз аҷкәынцәа, иахьагьы иалахәу аӡәырҩык аибашьраан рхы фырхаҵарала иаазырԥшыз шәрацәаӡоуп. Иҟамлаат уаҩыза аҭагылазаашьа уаҳа Аԥсынра аибашьра иазку абарҭ азҵаарақәа уаҳа ҳрылацәажәо. Аҳазалхырҭатә структура иҟанаҵаз абарҭ ашықәсқәа ҳәынҭқарра шьақәзыргылоз усуп. Хымԥада иумбар залшаӡом. Шәарҭ шәыбзоурала ҳәынҭқарра иаланагало иахьа имҩаԥысуеит аиҭакрақәа. Хымԥада уи ҳажәлар ирҭаху усуп. Ҳажәлар ирыхәо усуп. Ҳзыхьӡаз ыҟоуп, ҳзыхьымӡаз ыҟоуп абарҭ аамҭақәа рҿы. Аха иҟаҵәогь маҷӡам. Аиааира еиҳауп иахьа аныҳәа аҟаҵа. Зегь рыла аманшәалара, зегь рыла аҳәоиқәшәара жәахыр еибыҭаны ҳәынҭқарра ҳаргылартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳауртә еиԥш Анцәа иҵаат. Аҳазалхыҩцәа аибашьра ветеранцәа Аԥсны Ахада иусԥҟала иранашьан аиааиразы амедал аҳамҭақәа дара рнапаҿы ириҭеит Рауль Ҳаџьымба. Аҳазалхратә еилакы еиҿкаауижьҭеи ҩажәибжьба шықәса аҵра инамаданы зусураҿы зҽалзкааз иранашьан амедалқәа, аҳаҭыршәқәа, агәаларшәагатә ҳамҭақәа. Аԥснытәи рҩызцәа рныҳәа рыдиныҳәалеит Урыстәыла аҳазалхратә маҵзура анапхгара рхаҭарнак. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, Артур Каландиа, Аԥсуа телехәаԥшра.